Aho neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho murere ku migabane itandukanye igize nosi ya rurema dutuyemo abari muri Afrika, Europe, Amerika ndetse na Asia na Oceania mwese turabaramukije twifuza kugira ibihe byiza abari mu gitondo ni mwaramutse namwe abari mu mugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, itariki abanyamurenge bose ndetse n'abakunzi babo batagomba kwibagirwa, itariki intwari yacu yadusizeho rwose generale Makanika Michel Rukunda yadusize kuri tariki rwose iyigeze buri gihe umuntu wese umunyamurenge ndetse n'uwamukundaga wese yongera kumwibuka kandi ukibuka n'amateka ndetse n'ibikorwa n'ibigwi bye byose n'amagambo yagiye avuga yose ahita agaruka yose direct. Rero uyu munsi rwose nta muntu wawibagirwa rwose, ndetse hari n'ikindi gikorwa Imana yakoze kuri uyu munsi ubwo yunamuye abanzi hariya kuri w'intamavi ndetse no kwa Buhimba. Uyu munsi iyi tariki irakomeye mu banyamurenge ndetse n'abanyaminembwe. Rero uyu munsi ntitwawibagirwa, nta muntu nyamurenge n'umwe ugomba kwibagirwa uyu munsi. Rero amakuru yacu y'uyu munsi arabagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko minembwe byifashe uyu munsi. Ifizi drone yaraye ibakozemo rwose ibakora mu majigo, hanyuma turakubitira hariya munuze Uvira tubabwire uko byifashe. Turaza kumanuka za Kamanyura ndetse na Goma. Amakuru yacu turaza kuyasoreza hariya mu mujyi wa Kinshasa tubabwira umugore wasaze wigize kara hakajya he yanze kuva hariya kuri ofisi ya Gisegeti, yavuze ko Gisegeti ari umugabo we atagomba kuva hariya. Rero ayo makuru n'ayandi tugiye kuyarambura, tunagusaba wewe utarakanda subscribe kwihutira kuyikanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe. Mwebwe mwamaze kuyikanda turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi. Rero turagusaba kudakuraho agashinge cyangwa urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Mugiye kubana na Runezerwa Eric. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya muri centre ya Minembwe. Minembwe uyu munsi biriwe neza. Uyu munsi wa gatatu ugira icumweru biriwe neza, bafite amahoro ndetse n'umutekano, bakesha amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Bahagurutse kugira ngo barwanye umwanzi ndetse batanga ubuzima bwabo kugira ngo abaturage babashe kubaho. Ari siroga ya Minembwe ndetse n'abatwirwana bose na M23 aho bavuze ko bagomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Nako generale watambutse generale Makanika yaravuze ngo tugomba kurwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Nako bimeze rwose, ibyo bavuze barabikora kandi imvugo yabo niyo ngiro. Ntago n'ubu nyine birirwa bireba, ahubwo bareba abaturage gusa kuba bariho ari bazima, ibo bashatse banapfa, niko batekereza. Hanyuma kubera amadubu n'intare za Sarambwe bitanze kugira ngo abaturage babeho, nibo bakomeje rwose kubungabunga umutekano wa Minembwe, ndetse umwanzi bamaze kumwegura bamwigije kure. Aho intambara isigaye bacanga ibitero bisigaye bigabwa, abaturage ntibamenye ko hari ikintu cabaye rwose, bagakomeza muri activite zabo zisanzwe hariya mu Minembwe. Rero mu Minembwe uyu munsi wa gatatu biriwe neza, bameze neza rwose, aho umutekano umeze neza impande zose, haba mu Marango, haba mu Burasirazuba, mu Burengerazuba ndetse no mu Majyaruguru no mu Majyepfo, hose haratekanye. Imbibi za Minembwe zose zirarinzwe kandi neza. Andi makuru avugwa hariya mu Minembwe, ejo bundi umusaza wacu ari we representa Bitebetebe Rusingizwa yongeye gusubira mu Minembwe, aho yaramaze iminsi ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi yagiye asura na za Kenya na za Uganda. Ejo yagaragaye mu bitangazamakuru avuga ko yishimiye kongera gukandagira ku butaka bwa Minembwe. Mu gihe mwagize ibibazo byo gufungirwa, kubura amazi, umuriro, kubura amashanyarazi, kubura umunyu, kubura amasabune, kubura amasukari ndetse n'ibindi byose, cyagihe rwose numvaga mbabaye, tinaryaga umutsima ntiwike, nanywa ntibyike, kubera ko numvaga namwe mubayeho nabi. Ahubwo nifuzaga ko ziriya drone naje nariko haba zikaturasa twese, naje ari amafaragamente akabasha kunyinjira. Murumva uwo musaza kundi yari afite umutwaro ukomeye, ni naco cyatumye yurira indege asubirayo, kandi umureba tashoboye rwose, arashaje ageze kure, ariko yaravuze ati ngomba kugenda naje ngapfana n'abandi, ngapfana n'abana, ngapfana n'abanyamurenge, ngapfana n'ubwoko bwanje, ngapfana n'abakristo banje nabyaje ubutumwa. Rero
guhunga abandi basigaye numvaga bitamereye neza. Rero ndishimye kongera gukandagira hano mu Minembwe niyo nopfa merewe neza, mutima wanje ugororotse kandi ubohotse. Rero uwo ni representa Rusingizwa Bitebetebe avuga hariya mu Minembwe mu binyamakuru yatanze ikiganiro. Rero yishimiye kuba mu Minembwe rwose. Handi makuru nuko uriya Bishop Apotre Mico Tambatamba n'undi mu Bishop nabo bongeye gusubira mu Minembwe. Muribuka ko ejo bundi yari yazanye n'abayobozi ba AFC aragira mu Minembwe arongera asubirayo. Rero yongeye kugaruka kandi ni ikintu cyiza cyane, igikorwa cyiza kuko arakumbuza abantu muhira kandi agakangurira n'abandi gutaha abajya bafite ubwoba ndetse n'ingingimira mu mitima, ko arabakangurira gutaha bagasanga abandi bakaja kubaka igihugu cyacu arico Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Hanyuma amakuru yacu turakomereza mu Kabanju. Ni kwa kundi bikimeze, umwanzi arahari, abarundi barahari, FDLR barahari, Maimai zirahari, FARDC bose barahari hariya Kabanju, kwa Maguru, ku Rusinga, hariya mu Gitumba, hariya kwa Heri, aho hose umwanzi arahari. Ariko ku rundi ruhande naho Amadubu ameze neza rwose, arahagaze yemye rwose, nta kibazo na kimwe. Abaturage bareke kugira ubwoba kuko Amadubu arahari kandi azacunga umutekano neza mu buryo bunoze kandi bw'isukuye. Rero Kabanju nuko byifashe kugeza aya masaha. Amazi aho yahitiye ntiyakiri kugeza n'aya masaha, tarabasha gutera n'intambwe nimwe. Amakuru yacu turayakomereza hariya kuri Penzero mu Mikenke, Rwitsanguku, mu Gipupu, aho hose naho haratekanye. Amadubu ahagaze neza, ico hagati cyose kimeze neza, kirarinzwe, cyuzuye inka no ku mutwe ko zirarisha, zifite umutekano, zikesha Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Hanyuma reka dukomereze hariya muri Mukoko hafi yo kwa Murima, hamaze iminsi harasukwa hagabwa ibitero na leta ya Kinshasa ikoresheje drone. Aho hirya rwose leta ya Kinshasa buri wa mugambi wayo wo kumara abantu n'ubu nyine iracyakomeje rwose kugenda yitoratoza, ariko Amadubu yayibereye ibamba. Baraza buri munsi bakarasa na drone buri munsi hariya muri Mukoko ku birindiro by'Amadubu n'intare za Sarambwe, ariko nanone bigafata ubusa. Iyo nkuru iradusunikira hariya Ifizi. Aho Fizi ni muri teritware ya Fizi. Aho ngaho ni muri teritware ya Fizi, muri province ya Sud Kivu. Hariya Ifizi haraye hakoretse igitangaza, aho hoteli yarashwe n'abantu batazwi. Biravuga ko ari drone za leta ya Kinshasa zari zizamutse zijya kurasa mu Minembwe, ariko n'ingaho zibeshe direction ziza kurasa iyo hoteli. Yari irimo abasirikare b'abashanshuro benshi ndetse n'abasirikari b'abarundi n'abandi benshi bari barimo. Iyo hoteli yakubiswe rwose irashira, ndetse biravuga ko haguyemo umumerceneri umwe ndetse n'umukoroneri w'igisirikari cy'u Burundi nawe akaba yaguye aho ngaho. Rero abandi bose bakijwe n'amaguru, abo bita ba Muzinga n'abandi ngo banyuze muri Tanganyika baserukira muri Tanzania bahunga. Murumva ko hariya bitoroshe, nubwo leta ya Kinshasa ikomeje gushaka uburyo bwo gusemba abanyamurenge ndetse no kubica no kubangaza ikoresheje drone. Mu bundi drone ntago yemerewe kuraswa mu gihugu. Drone ntabwo irasa mu gihugu. Drone iva mu gihugu ikarasa ikindi, ariko leta ya Kinshasa ndetse na Tshisekedi na Ndayishimiye barabihinduye, barazifata bakazigura ndetse bakazifata amadeni, zikaza zikarasa abanyamurenge bari muri ico gihugu ca Kongo. Rero kubw'amahire cyangwa kubw'amahire y'abanyamurenge, y'abanyamurenge, iyo drone noneho ntiyarashwe mu bane warimo abanyamurenge, yaje ibasha kuyoba irasa bagenzi babo, irirasa mbese. Biravuga ko yakomerekeje abantu benshi ndetse n'abo bayobozi barapfa. Abayobozi nibo bavuzwe gusa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi takitu barabitangazaho, ariko ibyo bintu niko binyamakuru bikomeje kuvuga. Ibo bavuze ko hakomeretse abantu babiri gusa, ariko urebye iyo nzu ukuntu yasenyutse cyangwa iyo nyubako ukuntu yasenyutse, ntago hakomeretse abantu babiri, ntihapfuye n'abantu babiri gusa, hapfuyemo abantu benshi niko bigaragara rwose. Byavuga ko ndetse harimo n'inama yabaye masaa 7 za nijoro. Iyo nama ni nkayo yabaye kabyutsa bugurube, ndetse bituma ayo mapfa aba ndetse
iyo sanganya iba kuri iyo nzu. Reka dukurikirane amakuru neza, tuzaza kumenya uko bizaza bigenda, ariko uko biri kose hari ikintu cyabaye nubwo abari kubitangaza bacecetse, ariko mu rwego rwo kugira ngo bayobye amarari cyangwa baterekana ko bapfushije, ariko ibyo bintu bishoboke ko byabaye rwose. Nuko byifashe ingabo z'u Burundi ziracyari aho ngaho, ifizi nyinshi cyane, izindi ziri Baraka, izindi zarambutse Mutambara, zambutse uruzi rwa Mutambara ziva mu Bigobogo zijambuka Mutambara, ubu nyine ziri aho ngaho za Rusuku ndetse n'ahandi. Ayo ngayo niyo makuru ari hariya. Ifizi turayakurikirana rwose turebe uko bimeze, ariko uko biri kose igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo bari mu kinshiro. Tubitse ko ibyo bitero byaje bikurikiye Eric Prince yaraje umucancuro ukomeye, uriya Black Water, murabimuzi uriya mugabo niwo umuyobozi wa zira za drone, umuhanga mu kurasisha drone, yarazikoresheje iyo za Ukraine ndetse na Afghanistan. Rero ahandi hari hatahiwe n'umuminembwe, iyi minsi yose zarasaga niwe wari umuyobozi wazo. Rero bongeye kumugarura n'izindi drone sha kugira ngo baze bongere barase ikirere cya Minembwe bice abanyamurenge. None murumva ko zatangiye kugenda zibarasa. Yahitiye Kinshasa, buce arahava ahitira i Bujumbura, araza agera Uvira abonana na komandare ejo ndetse n'uriya muyobozi w'igisirikare cy'u Burundi, barabonana hariya Uvira basubira i Bujumbura. Ibyo byakurikiyeho, izindi nama zakurikiyeho nizo zabaye Ibaraka ndetse nizo zabereye Ifizi. Murumva ko imipango yo kumara abanyamurenge ikomeje kurimbanya. Leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi barakomeje rwose kugira ngo babashe kwica abanyamurenge bo mu Minembwe. Ngaye nguko uko bimeze Uvira hakomeje kuba umutekano, hakomeje gututumba icuka kibi cy'umutekano mukeya giterwa n'abazarendo ndetse na leta n'abasirikare ba FARDC, aho buri joro bisasira abantu babica babaziza utwabo. Ta joro ry'ubusa ridatambukana abantu. Abakongomani barashize hariya n'ubu nyine babuze kirengera, babuze kivugira. Nta muntu usohoka, nta muntu upfuna, nta muntu usohoka na telefone, nta ugera ku iduka, nta ugira gute, nta muntu ufungura iduka nijoro rwose. Iyo rifunguye bari gutsindamo ndetse n'ibirimo byose bikagenda. Abaturage ba Uvira bakomeje kurira bataka rwose, batakambira AFC kugira ngo ize yongere ibarokore, kuko bari mu kaga, babuze amahoro, bayabuzwa n'abahungu babo bahawe intwaro na Kisegedi, abataka abita ngo na abapatriote, ndetse ngo nibo bazarendo bagomba gucungura igihugu. Inama yagiriwemo na Evariste Ndayishimiye ko yagize imbonera kure akazi zikamara abantu mu Burundi. Nawe aramuye ati nawe ugize abo bita bazarendo hariya abapatriote bazagufasha. Araza abamenamo imbundusi atabije atagize gute. None bamaze abantu rwose, nta muntu ugisohoka, nta n'umuntu ukiryama ngo asinzire. Amasasu araravuga kuva nimugoroba kugeza mu gitondo, aho ni mu mihana, mu makaritiye menshi agize umuhana wa Uvira. Ukuvuga ngo ntabwo byoroshye rwose, kuryama ni ikibazo. Barara mu masasu, bakirirwa amasasu, niyo activite barimo. Bwaca mu gitondo bakagenda batoragura imirambo y'abagore n'abagabo bagiye bicwa na wazarendo ndetse na FARDC, aho ni Uvira. Kadukomereze amakuru yacu hariya muri Plaine de la Rusisi. Biravuga ko ingabo z'abarundi zakomeje kwambuka nyinshi cyane, nyinshi ku bwinshi. Ingabo nyinshi zambutse, zimwe ziri za Ruvunge, izindi ziri mu Ruberizi, izindi ko ziraza Uvira. Biravuga ko bagiye gutera ahantu henshi cyane kugira ngo babashe kwigarurira ibice byinshi AFC irimo. Barashaka kwigarurira Katokota, Akamanyura, abandi bakazamuka bagafata hariya za Rurambo, niyo target ihari, uhera za Muhanga ukazamuka za Kageregere ndetse n'ahandi hose bakarenga za Rurambo. Iyo ni target no kuzamuka hariya mu Buhonde ndetse no ku Mitamba na za Murambya. Indi target ni iriya ya Point Zero ndetse na za Rwitsankuku na za Mikenke. Indi target ya kane ni kuturuka Imirimba. Iyo niyo gahunda ihari leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi barimo gupanga. Akaba ariyo mpamvu izo ngabo z'u Burundi nyinshi zambutse zikaba zirimo gusatira za Katokota, izindi ziri aho ngaho za Rubirizi, izindi zazamutse mu mujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR, hari FDLR ho zimaze iminsi cyane, twabwiye abajenerale batatu ndetse n'abakoloneli babo bamaze iminsi yari hafi ya za Katokota, hafi y'uruzi rwa Ruvubu,
bategereje kugira ngo bakubite urwa sinyare bahite bataka, kandi bo feri ngo bazayifungira icyangugu. Niyo gahunda izo FDLR zifite kugira ngo zigabe ibitero hara za Kamanyura ndetse na za Katokota. Ngaye nguko mu Rurambo naho hariya mu gace kabijojwe ejo higaruriwe n'amadubu n'intare za Sarambwe. Ubu nyine nibo bahayoboye, bakomeje kugenda bagura ibirindiro byabo nyuma yo gufata za Rubuga na za Murambi. Ubu nyine bamaze kugera zabijojwe. Niko bimeze rwose. Eka dukomeze turebe uko bimeze, uko bizagenda, tuzagenda tuyababwira yose uko ameze. Ayo ni amakuru ari hariya za Uvira, za Plene ndetse na za Fisi. Tukiri Uvira, hari amaudio menshi cyane y'abaturage bavuye Uvira ndetse na Plene de la Ruzizi bahungira mu nkambi hariya i Burundi, ko bararira, ko barataka, ko bararirimba. Nta muntu numwe bwabumva, batakiye leta yabo biranga. Noneho ubu nyine ko bararira Claude Misare, ngo niwe mudepite batoye hariya. Wewe Claude Misare utumari iki ko twaguhundagaje amajwi tukagutora, ngo intumwa ya rubanda, ngo iki uzatuvuganira, uzagira gute? None tukaba dushiriye mu nkambi, tukaba tumaze hafi umwaka wose abana batiga batarya, buri munsi turashingura, buri munsi turagira gute? Tubu rwose mwahisemo kutumara mukaturangiza twebwe abaturage b'abakongomani twahunze, tukaba twarafashwe bugwate n'iki gihugu cy'u Burundi. Tibo guhana ibiryo, ndibo guhana amazi, ndibogira gute? Amafaranga 34 by'amakongomani mwaduhaye ko muragira ngo biracyahari. Amafaranga mwaduhaye umunsi tukahita twishura amadeni bigashira. Rero mushake uburyo mwadusubiza iwacu, cyo gupfira iwacu muri Kongo. Kandi nako bimeze, kuko aho kugira ngo bicwe n'inzara hariya mu nkambi baza bagapfana n'abandi hariya Uvira, ibyo biraruta. Baza rendo bakabica bakamenya ko baragwa iwabo, ariko kugwa hanze y'igihugu kubishanga ugahunga gupfa, warangiza iyo wahungiye akaba ari upfira ukicwa n'inzara ndetse n'ibibazo. Ibyo navyo ni ibibazo. Leta y'u Burundi nukuri bikojeje isoni kuvanga abantu baguhungireho nibamara baje kwicwa n'inzara na bwaki. Abana ntibiga, abana ntibavurwa, abana ntibambaye, abana ntibagize gute. N'abantu bapfuye bababaje rwose, barababaye mbese muri make. Rero ayo niyo makuru ari hariya mu gihugu cy'u Burundi ku mpunzi z'abakongomani zavuye hariya muri teritware ya Uvira zihungira hariya. Ngaye makuru uko bimeze. Kadukomereze amakuru yacu hariya kuri Goma. Kuri Goma mu kiganiro Korodo Nanga yagiranye n'abanyamakuru, yanenze cyane yivuye inyuma leta ya Kinshasa kukudebekera Ebola yarateye mu gihugu cya Kongo. Uruhande AFC iyoboye barahaguruka barayirwanya, irashira rwose. Mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'amahinga ngahe baramaze gufungura imipaka n'u Rwanda. U Rwanda rwari rwabafungiye, ariko nyuma y'amahinga ngahe baramaze gufungura imipaka, bayirwanyije yashize pepe. None leta ya Kinshasa mwebwe mukomeje kudebekera Ebola, n'ubu dufite ubwoba ko natwe izongera ikagaruka. Iyi ni leta nyabaki inanirwa akabazo nkako ngako. Ariko ntitwobagaya kuko ibyo ntibabyitayeho, ntibitaye ku bakongomani, ahubwo icyo bashize imbere ni ukugira ngo bice abanyamurenge bari hariya mu Minembwe. Nico bashize imbere. Priorite zabo zose barazihagaritse. Priorite iba imwe gusa, yo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri Kongo. Akaba ari byo ibintu bahagurutsemo, ndetse na budget yose y'igihugu yakagwanye na Ebola barimo kwigura intwaro ndetse na za drone zo kubaride abaturage bakagombye kurinda. Rero isoni kuri mwebwe, isoni kuri leta ya Kinshasa, mukojejwe muteye isoni, biteye n'ipfunwe kubona ngo Ebola n'ubu nyine iracyari ko yica abakongomani mu bice muyoboye hano Igoma ndetse na za Bukavu. Ebola yarashize kera ntiheruka, habe na buke yabaye umugani. Bunyine abantu bose baratembererana uko bashatse, ndani kintu na kimwe, ndani urukingo, ndani iki, yarashize, barayirwanyije irashira. Ngayo nguko Kinshasa hari umugore wigize ishyano, yigira ibamba, igira karakajya, yaje kuri ofisi ya Gisegedi, aricara aravuga ngo hano ni iwanje, uyu ni umugabo wanje, uyu ni umugabo wanje, singomba kuva hano.
amayisikoti ndetse n'abaporotokole n'abaki baravuga bagira arabe atari ko muri abarwayi ko munafatira telefone je uri wanje jewe ndi umugore wa Gisegedi nta muntu ufite uburenganzira bwo kunkoraho ndetse no kunkurana mwitonde mugende gahoro mwitonde nk'abasomera hano ni wanje Gisegeti n'umugabo wanje umugabo ankoreho rero ibyo nabyo biri aho ngaho perezida ufite abagore inshoreke n'ibiki byose noneho zaje ziramutera kuri ofisi umugabo uriya mugabo twabwiye ko ari umugabo utiyubashe yagiye agaragara mu bikorwa byinshi abyina n'abagore babandi babyina ingwatira rwose agwatira abagore babandi abahindukiza agira gute ibintu bikojeje isoni bitakagombye kuranga umuntu w'umuyobozi nk'umuperezida rwose dore ibimubayeho uwo mugore ari aho ngaho video yiwe iragaragara amayisikoti yagerageje aravuga ati hagira unkoraho gusa abone ibimubaho ti perezida n'umugabo wanje n'umugore wiwe nta muntu ufite uburenganzira bwo kunkurana rero ngaye nguko amakuru yacu yo kuri mugoroba reka tuyasoreza aha ngaha na hejo mu gitondo amakuru yacu nakagaruka rwose turi kumwe namwe ejo mu gitondo kare tubabwira amakuru uko bizaba bimeze ayose tunyuzemo tuzayabakurikiranira tuze kubabwira ukwayo murakoze.